Khulumkha, Takhuk Tei Bukhuk jotono lamsogo chini channel EduTips Kokborok, Takhuk Tei Bukhuk norokni bagi belaino kaisa kaham good news ongkorwi faika o jagao TPSC ni throughtui o jaga haino hai ta kaisa chakri ni requirement kari rika Takhuk Tei Bukhuk o chakri ongkorwi faika personal assistant grade 2 PA Group C non-gazetted ni bagai hangke Takhuk Tei Bukhuk jara o chakri ni bagai nasing tongnai rok Tripura ni candidate rok borok ni bagai belaino kaisa kaham news ba good news ongkorwi faika personal assistant ni bagai chakri najaknai TPSC ni throughtui Tripura o hangke oboni bagai no जों tini chino video no tui faika जों tini nailainai je Tripura Public Service Commission ni throughtui je chakri ongkorwi faika personal assistant grade 2 ni bagai o jagao chini Tripura sorongni kaibesek seat tong ba vacancy tong tai जों obono bahaikai apply khainai online tida khainai offline tida khainai tai oboni tei borok nangmani details rok tamo sai rikha oborokno bosang tini jotono norong logi discuss khailai hangke Takhuk Tei Bukhuk norok chini channel o kwtal lungui tongkai chini channel no subscribe khaina rakdi omo haino taibo bwskango nangmani information rok जों norok ni bagui tui phai tongo Faidi ke Takhuk Tei Bukhuk lekare जों tini ni chini o video no chenglaisinai Takhuk Tei Bukhuk notification borok Puilano sijaka Tripura Public Service Commission ba TPSC ni throughtui je advertisement ongkorwi faika o advertisement ni number wngkha 06/2020 tai borok notification o sijaka online application are invited from bona fide citizens of India for requirement to the post of personal assistant grade 2 PA Group C non-gazetted under GA PNT Department Government of Tripura in the scale of pay level 9 of the pay matrix rupees 5,700 to 24,000 plus grade pay rupees 2,800 oboni maneno Takhuk Tei Bukhuk TPSC ba Tripura Public Service Commission ni throughtui kaisa o jaga notification ongkorwi faika o notification wngkha personal assistant grade 2 chakri ni bagai kari rikha borok hangke Takhuk Tei Bukhuk borok oro sajaka jara interested candidate tongo o chakri ni bagai borok o jagao o chakri no apply khaimano all India ni jekono borok no o chakri ni bagai apply khaimano o jaga borok beton ni kok rok tuibo sai rikha kisa borok sajaka je o jagao level 9 o norok no beton dijangnai tai starting o norok ni 5,700 ni semi 24,000 jora tui bini salary ngai mano plus oboni logi grade pay borijaknai 2,800 hangke Takhuk Tei Bukhuk aboni pore borok tolao vacancies related kisa information rok borok rewi rikha o information rok wngkha bobo category bo bosok jora tui seat ongkorwi faika aboni tui borok information rewi rikha Puilano borok je category ni mung sika omongkha SC ba schedule caste ni bagai o jagao total 15 including one ex serviceman mane no 16 ta total vacancy ongkorwi faika SC rok ni bagai aboni pore ST ba schedule tribe rok ni bagai total o jagao 59 plus including 2 ex servicemen mane no total o jagao 61 vacancy ongkorwi faika ST rok ni bagai hangke Takhuk Tei Bukhuk o jaga chini Tripura sorokni no jotonse highest vacancy ongkorwi faika hangke chini Tripura sorokni bagai omo belaino kaisa kaham opportunity ongkorwi faika TPSC ni throughtui norok jara prepare khai tongmani ageni chimino norok tabuk o chakri no apply khaimano aboni pore je category ni kok sajak o jaga omongkha EUR ni under o jaga total 26 plus including 3 ex servicemen mane no o jaga total 29 vacancy ongkorwi faika EUR category ni bagai aboni pore borok yango side rijaka je including 4 posts reserved for persons with disabilities mane no joto category ono o jaga je 3ta category borok samani o 3ta category ni khetra no প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি ono 4টা পোস্ট রিজার্ভ টংনাই পারসন উইথ ডিসেবিলিটিস নি বাগৈ মানে ন যারা PWD ক্যান্ডিডেট টংনাই রক বরং নি বাগৈ ও জাগো 4টা পোস্ট রিজার্ভ টংনাই aboni tolano borok Takhuk Tei Bukhuk educational qualification ni kok sajaka mane o chakri no norok khaina hangke norni qualification rok bosok tongna nangnai aboni ti borok oro kok saka educational qualification borok saka norok jekono university ba jekono recognized board ni throughtui class 12 o 35% mark manai pass jak nanangnai aboni logi sajaka norok judi jekono ITI course ba madhyamiko 35% mark manai pass jak tongkhaibo norok o job ni bagai apply khaimano logio borok sajaka norokni kintu computer operating ba computer knowledge tongna nangnai compulsory
aboni logi computer ni certificate bo nangnai norokni jekono government ba government recognized ba government registered institute ba university ni through tui o certificate tongna nangnai minimum 3 months ni computer ni norokni certificate tongkhaino norok job ni bagai apply khaimano aboni pore borok sajaka norokni kintu english typing o kintu kaham tongna nangnai knowledge mane norokni english typing rok kisa speed kabang tongna nangnai logio borok sajaka short hand writing transcription omoro kintu norokni minimum 40 words per minute tongna nangnai tai hundreds per minute tongna nangnai respectively mane no sajaka 40 words per minute nisemi 100 words per minute joratui norokni jodi speed nongkhangkai short hand writing ngiakhaiba transcription ngiakhaiba english typing o norok kintu o job ni bagai apply khaimano hangke takhuk tei bukhuk song aboni tola borok sajaka borok jao jaga qualification o seijaka class 12 o 35% mark tai madhyamik o 35% mark borok je seimani o jaga kintu ST SC ex serviceman PS candidate hingke 5% marks relaxation manai manano chini Tripura sarok tai PS candidate rok 30% mark tonghankaino o job ni bagai apply khaimano aboni tolano borok boyos ni kogo seijaka noroni boyos kintu 18 to 41 years joratingna nangnai maneno 18 বছর নসেমি 41 বছর joratingna nangnai noroni boyos aboni logi borokni governments ni rule hisabe relaxation nogo borok rijaknai ST ba SC candidate tai PS candidate rokno o jagao 5 year ni age relaxation rijaknai maneno Tripura sarok o jagao 46 years jorate kintu o job no apply khaimano aboni tola borok seijaka the last date of submission of online application is 16/10/2020 up to 5:30 PM maneno o chakri no apply khaina kai norok online application ma khainai online application khaina ni last date borok rewi rikha october ni 16 tarikh jora tar mane no october ni 16 tarikh bisingo kintu takhuk tei bukhuk song norok o job no online apply ma khainai aboni pore takhuk tei bukhuk song borok tolao sai rikha borok ni o chakri ni bagai je online application chengnai o online application chengui thanai September ni 24 tarikh ni simino tai oboni je last date omongkha October ni 16 tarikh jora hangke September ni 24 tarikh ni simi October ni 16 tarikh jora nong thani ba nong yago time tongo ba somoy tongo o chakri no online apply khaina bagai online apply khaina bagai takhuk tei bukhuk song borokni official website to norok saimano www.tpsc.gov.in ngiakheba www.tpsc.tripura.gov.in o kaini website ni bisingono jeba kaisa website thangai norok online registration khaimano ba online apply khaimano hingke takhuk tei bukhuk song norok jodi o chakri ni tei bahaikai online apply khainai oborong tei norok ni kono confusion ba doubt doknong hangke norok ani video ni comment box o thangai ano comment khaidi norok jodi omoni tei tebo saimana musung kangkai ang norok ni tei omo haino te kaisa video tui phainai a video o ang norok no phonumnai je bahaike o chakri ni bagai sang online apply khainai abono ang norok no kaham kai bujirioi phonugoi dinai aboni logi takhuk tei bukhuk song o jaga je borok official website dirikha o official website ni link ani video ni description tolao na mani thangana tai logio o je notification ongkorwi faika notification ni PDF link bo norok ani video tola mani thanai norok jodi notification no tebo kaham ke porinam musong kangke norok ani video tola thangai download notification PDF hinai sijak manana norok aroni notification no download khaina di abon pore norok obono tebo kaham ke porinai mano aboni pore takhuk tei bukhuk song borok selection process inti o jaga kisa kok sairikha selection process o Puilano norok ni preliminary examination engnai aboni pore norok ni typewriting ba short hand writing ba transcription ni kaisa examination engnai aboni pore norok ni last o main examination engnai norok ni je preliminary examination engnai omongnai 100 marks ni bagai ba 100 marks ni tei o examination engnai preliminary examination omo kintu multiple choice type question engnai maneno MCQ type question phainai o jaga aboni pore typewriting yakhaiba short hand writing yakhaiba transcription o norok ni 200 marks tongnai o jaga norok 200 marks ni bagai o exam no marinai aboni pore last o je examination engnai omongkha main examination o 250 marks ni bagai omo main examination engnai hangke takhuk tei bukhuk song aboni porano borok o jaga tolao box rikha o box wngkha preliminary examination ni bagai je syllabus ba je subject borok rikha bo subject o bosak mark tai bosak time jorati norok o examination ni bagai manai oborong tei borok oro sai rikha puila je subject ni kok sajaka ba part ni kok sajaka omongka english ni bisingo borok syllabus rok rikha
o syllabus rok norok kisa nainai di English subject ni bagai 50 marks nangnai tai total o jaga time tongnai 2 hours mane no 2 ঘন্টা aboni pore general studies ni regarding bo oro syllabus rok rewi rikha hingke o syllabus rok no norok kisa nainai di general studies o total 50 mark ni question Takhuk Tei Bukhuk song o preliminary examination o kintu MCQ type question tongnai tai oboni bagai total 100 mark nangnai examination tai total time norok manai 2 hours ba 2 ঘন্টা aboni pore Takhuk Tei Bukhuk song borok oro sajaka norok ni jodi preliminary examination o 100 mark ni bisungo norok jodi 50 mark hangkai mane no 50% mark jodi norok ma hangkai norok kintu next je process tongmani ba next je exam omongkha type writing ba short hand writing ba transcription o examination ni bagai norok qualify yangnai mane no norok jodi type writing ba short hand writing ba transcription examination o achokna khai norok kintu preliminary examination o 50% mark manai pass angna nangnai mane no 100 ni bisingo 50 mark jesakai pano mana nangnai aboni pore borok sajaka type writing ba short hand writing ba transcription o norok jodi eligible nangai thangkai norok no main examination ni bagai selection khaijaknai main examination ni regarding bo borok o jaga o syllabus rok reurika bo subject o besak mark nai omorok no borok kisa nai nai di haipon ang o jaga kisa norok no basic details no sairi wano paper 1 o english tongnai english subject ni bagai borok 100 marks o jaga rijaknai 100 marks ni examination nangnai 3 hours ni bagai aboni pore paper 2 bengali or alternative english jeba kaisa norok choice khai mano o jaga total 50 marks ni bagai examination nangnai oboni bagai time manai norok ni 1.5 hours mane no 1.5 ঘন্টা aboni pore paper 3 o tongo gk and current affairs oboni bagai 100 marks ni exam nangnai o jaga norok ni time manai 3 hours mane no 3 ঘন্টা aboni pore Takhuk Tei Bukhuk song borok oro sajaka examination fees ni regarding borok oro kok saka group C post ni bagai borok oro sajaka 150 rupees nangnai general candidates rong ni bagai tai 100 rupees nangnai ST SC BPL card holder physically handicapped candidates rong ni bagai mane no Tripura rong ni bagai oro 100 rupees nangnai application fees hangke Takhuk Tei Bukhuk song tini ni bagai asongno jeng tini chino video nailaika TPSC ni through tei je kaisa chakri ongkorwi phaimani personal assistant group C ni bagai je chakri ongkorwi phaika oboni tei jeng tini oro teacher discuss khaileka Takhuk Tei Bukhuk song Tripura ni jara candidate tongnai rok Tripura rok ni bagai o jaga belai no kaisa kaham news ongkorwi phaika total 61 o jaga vacancy ongkorwi phaika personal assistant post ni bagai hangke Takhuk Tei Bukhuk song norok o opportunity rok no miss ta khaidi hangke Takhuk Tei Bukhuk song norok jodi chini channel o kwtal langui tongkhai chini channel no subscribe khayna ta pokdi tai video no sajagoi tongkhai please chin video no kisa norok kosto khai like khai redi tamani bagai hingke norok ni bagai song om hai information tumani chini bo kisa kostongo hangke norok ni like rok no khangkai song bo kisa motive bungo hangke Takhuk Tei Bukhuk song kosto khai kisa like khai redi tini ni bagai asungno Khulumkha jotono no jai hind।